Sanibonani. 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 Okay, nasekhona lebangenile emoyeni. Ngikolisa kakhulu ngesikhathi. Kolisa kakhulu ngesikhathi imisebenzi yelive isuke yaba mningi. Sangakhoni kubamba isikhathi sekungena emoyeni. Ngitheke ngeke kulunge kokuthi sigcine singakangeni vele emoyeni. Ngithangeke kulunge sigcine singakangeni emoyeni ngaleso sizathu sengithangene. Ngiyacela ke silike kakhulu, silike bese siyashare ukuze abantu batowubona ukuthi sesikhona elihlelweni Siswati Sami Bungimi Bami Ligcabho Lami. La khona sihlathi indzaba letinengi kakhulu kule liviki lelo lesithathu lo besithathu ukuthi sikhulumise indzaba lenkulu, indzaba yemkhosi webuganu, indzaba yemkhosi webuganu. Kodwa ke sengeke sakhona kukhulumisa buganu. Kukhona sihloko nje lengifuna sibhungele tikwaso kafishane. Ngitawuthi cabu la buganwini ngengce bese ngena kule sitoko lesibalulekile. Ngaleso sizathu ngicela ni share le live stream, ni like kakhulu ukuze abantu batothola i-notification ukuthi gogo eswatini so usemoyeni. Nisa like ke nine. Okay. Nisa like ke nine. Umkhosi webugani bekufuna siukhulumise kule liviki kulo lesithathu wona lo bantu abakethu ekhasini la gogo eswatini. Ngiyacela silike sishare le live stream. Ngiyaxolisa kakhulu kuphutha kungena yakhamphite enhlito yami imisebenzi yelive isecithisaka. Ngekuthi icithisaka kwale misebenzi sesiyaphutha ke ukuthi sikhone ukuhlala phansi sekhamelane. Kule mpela sonto bengifuna sikhulumise indzaba yemkhosi webugani. Kodwa ke nayi lenye elengena ngelifastelo nje ngelesihlanu lo wekushona la kusasa esibane Sami Hotel eMaswati onke ayamemwa ku Love and Laughter Comedy Show. Le hostwe ngogo naslwane, kuna gogo, kuna church boy, kuna Mdura, kuna Bongiswa Masondo, kuna Darren, kuna Silwane, kuna Jumbo. Ngiyacela nje eMaswatini onke, ngiyacela eMaswatini onke amane abe khona kulo msebenzi lo tabe usesibane Sami Hotel ezulwini. Ngiyaxolisa kakhulu kuphutha kungena dakhamthite enhlitiyo yami ngule misebenzi la kufuna ukuthi ngisakatele khona, funa ngitosakatela ezulwini. Ngiqhamuka phansi ke kalavumisa. Ngicela sishare le live stream, nasishare le live stream le kwenta ukuthi abantu babone ukuthi sesingenile elihlelweni la sikhuluma khona indzaba tethu letimnanzi tesiswati letibati inhle impela. Sikhulumisa umkhosi webuganu. Ngitawucela ke ngemvumo yenu namuhla sithi cabu kafishane sitawukhona kujula kabanti kulo mkhosi webuganu evikini lelitako ngelesithathu ngensimbi yesikhombisa sitabe sesingena etimpanzeni. Kwekucala nje la ngafuna kuhalalisa kugogogo angaba kuhalalisa kubantwana labaphume embili nembala baphakamisa umjeka welive lekhaya eSwatini kumphumela welibanga lesihlanu. Kunaba labaphume ka form 5 benda kahle kakhulu. Siyadumisa sethula sigogo sifake emafahlawane bantu abamsiswele yona imilomo lethi inkulungwane ekinini neleniphume phambili. Imphumela yaba muhle impela. Lokho siyakujabulela kakhulu. Sisive seMaswati sibo somahlaya belive lababuke
kwekuthi bantu bahlale bajabulile. Siyathi ukuthi nakubuye umntana nemiphumela lemihle ubuyajabulile. Ekuseni ke ka TikTok ngithi testayibhunga nsambama la ka Facebook nayi ingcingwana nayi indzaba lemcoka kakhulu. Ngiyiqale kanjena ke kuseni kwekuthi njengaloku labantwana baphumelele bahamba embili. Ingqondo yethu yonke tinhlitiyo tethu kuzindla kwethu nekufisa ngisho tibheleke cente inhlitiyo tethu sicabanga naba bantwana labente kahle ka form 5 asisayihumi yanaba abantwana labangenti kahle ka form 5 kani labantwana labangenti kahle ka form 5 akusho lokuthi kungenti kahle kuleli phepha la form 5 lokusho ukuthi lo mntana aloyo kasesilutho nje empilweni. Kuyadzinga ukuthi nalabo bantwana labangenti kahle sibanakekele sibabambe ngesandla lesithokomele sibakhuthathe labantwana ukuthi kwehlulwa lihlolo la form 5 akusho ukuthi owehlulekile empilweni. Kwehlulwa iexam ya form 5 akusho ukuthi awusesilutho wena. Kusekhona longiko na ungaphindze futhi utibuthe wena. Lokubuyisa lelithemba kulabantwana kuyasijabulisa kakhulu thina njengesive seMaswati. Ekuseni ke ngicale ngenkulumo le kanje lethi kwake kwaba nemndeni ngumzekeliso nje lo watiwako bantu eMaswati imzekeliso miningi niyathi ukuthi siphila sikhuliswe ngetinganekelwane. Kuke kwaba nemndeni lo wawuhlushwa ngemagundwane. Lamagundwane asatalene kunala makhulu lokuthiwa bo Josepha kunala madze lethiwa bo Losilina. Lamagundwane bese kuthi iswenya temagundwane titale bomzala bato bomzala nabo banibani kumagundwane nje impela lahluphako. Ngiyacela sishare le live stream bato khona ngeteka abantu nyalo 233 nasishare bayabona eMaswati ukuthi selukhona lihlelo namhla sikhuluma indzaba letibalulekile sibili. Leli kali lahlushwa ke ngula magundwane kwake wadzimate lo mndeni wahlala phasi ukuthi hey lapha lamagundwane asadle tintfo lakhaya asaze adlathine. Lo mhlangano ubamba ngokuthi emagundwane asadlela ikhala lababe wala ekhaya adleta indlebe kumake nakathi uyavuka babe uhleka lo make ukuthi hawu naye indlebe seyashoda mkamkwenteke nebusuku nalo make bambona ulala phasi usima ngemabonza lihleko uchazwa likhala lalo babe ukuthi lijevukile. Akwati afe lo baba agcwale kokane ukuthi awungeke phela likhala lami liqedwe emagundwane abithi umhlangano bonke abantwana babuye bahlale la ekhaya kuthiwe ke hey asitholeni likhambi abantu abamngeke sibhudlabhudlwe emagundwane la. Bantwana ke ngekubuka kuphakama kweliphimbo lababe ekhaya bahlale phasi kuthiwe babe likhambi sinalo. Magundwane athanza ini kuthi wathanza cheese kakhulu. Kuthathwe cheese kubuye tayiteli kubhocwe lo cheese ngalo tayiteli kubhocwe lo cheese ngalo tayiteli. Kuthathwe ke lo cheese ubekwe ebaleni embonisweni kuze ukuthi emagundwane angawusokoleli angawufuni ngobe kuyatiwa ukuthi emagundwane ufuna luma ifriji ayikaqazaza yofika ngekhathi kuze efikele la kunalo cheese khona bawubeke nje ebaleni kumelwe ukuthi kuhalale kulalwe. Ngiyacela niqhubeke nishare la nani share ako bantu bayabona ukuthi sesisemoyeni elihleleni Siswati Sami Bungimi Bami Ligcabho Lami. Ningibeketelele nje ngidawusebenza njengagogo ngicoca inganekelwane ukuthi asesoyasithola sifundo ukuthi gogo ukhuluma ngani namuhla. Lamagundwane ke sekuhalele aphume ahambe vele njengenhlala yenda ayofuna kutingela nakaphuma lamagundwane akhanze lo cheese usebaleni leli lihambe embili lethuke lithi hayibo cheese longaka nkulunkulu wami kukodwa ukuthi lo cheese awukakafihlwa usebaleni. Abitbitela amanye amagundwane asinake fika lalamanye amagundwane ukuthi welalelani la ngindosa ngendlebe mina. Lokhu akusuye cheese lokho kodwa lokho kulugibe lekubamba thine kwekuthi singenti njani singaphindzi siphile kulendlu ngoba basifuni. Uyabona sinakwendeke wavele emini bakujejela kanjani ngetikotela kususwe tonke tindaba sifuni labathi asijuba kuvunyelwane vele emagundwane libe nalinye nje ligundwane lithi yeni nesitawubulawa indlala nasingaya ngani asambe sidleni lo cheese lo ya
lo cheese lo babekele thine vele athi ke Magundwane cha asiphumeleni ngaphandle siyobuta kulabanye ashulungane ke Magundwane ayehokweni afika khanzi inkukhu avuselele inkukhu la Magundwane athi hey inkukhu avuselele inkukhu la Magundwane athi inkukhu nzini chazela thine sikhanza cheese lapha endlini singawudla yini lo cheese noma vele kubeke lothi kufuna kubanjwa thina kwangathi inkukhu ithi iphathelwe nabuthongo iyavungula ithi yelini Magundwane manje asenisuke la kimi mina angingenelani nje nenzaba sendlini ngihlalela la ngaphandle ngiphume ngihambe ngiyawuqhwanza lapha phindze ngibuye la hokweni la enzabani yasendlini ningangifaki Magundwane angekho ngafishane nje phumani kimi indzaba yasendlini ayingifaki awu athi ke Magundwane okay asenge asinakatha yenga la dibana nesibaya setimbuti angene timbutina hey sanibona ntimbuti ninjani inkosi yamavusele tiwewe akhanze tiphongo la konke lokuhlobo lwembuti tinthondolo athi hey lapha sidibana nenkinga la kunana into lekuthiwa ngicheese yetimbuti sihlale sisokolela nasiyifuna lento kufine ukuthi udle lenye into leyisimbu ubhobokele kule sponge ubhobokele kulo ngathi kulplastiki ubhobokele emakhateni kungathi ubanjwa sithatha ungafiki la kunalo shizi khona manje lamuhla nasithi siukhanza lesigadla lesingaka sisebaleni singawudla yini lo shizi noma singalingi ngalokukhulu kudwala timbuti thithi Magundwane sinendlini asilibhathi sihlala sibayeni siphume siyodla tshani le sinetihlahla sigibele emadwaleni sibuye sihlale la singene endlini lokhu sendlini nje akusifaki kahle niyasiphaphela nicela niphume kithi niphele asingeni kulokhu sendlini nje sinaka lokwethu ngeMagundwane ngekujabha lamanye asayajika biyele endlini ladlanzana ayachubeka ayesibayeni athole inkomo afika athi hey akhanze tinkunzi tinkhabi tinkhomati maflizi nemajeza sanibonani tinkomo ngesini kuniphoqa sike tingekulwa singeMagundwane sithe kutobuta nje kwekuthi lapha endlini sihlale silwa sishikaneka nanabantu labalapha siyathi ukuthi abasifuni nini ngathi niyevana nalabantu laba endlini siyasibanibona nihamba kanye phindze nibuya abaningenisa la kuna nasiya sigadla sashizi singakhotha yini lo cheese noma cha kubekwe ligibe inkomo ithi yini wona lo cheese athi ngilenye into lelendlini phela idliwa ngulabantu bayithanza kanathi yasijabulisa ithi inkomo elalela ndla awathi nesithi inkomo sivunga sini yasiphaphela nje nisifake indzabeni lesingangeni ke kutonhlobo ngiyacela niqhubeke ni share le live stream siphutile kungena elihleleni Siswati Sami Bungimi Bami Ligcabho Lami emaswati lamaningi abesolwa ligadzile siphutile ke kwenu nawuma ungisherele nje le live stream umntana kethu kimi ngiyawulapheka ngoba emaswati ayawathi ukuthi sesisemoyeni akhone ke ukuthi sisekhamelana ajike ke Magundwane abiyele endlini athi cha njengaloku laba lengaphandle bangakhulumi lutho ukuthi asidle noma singadli asingadlini nangabe babekele thina sitawubona ngathi nakusasa nisihamba amasikukhantsi tabe kusho ukuthi kwethu kodwa nangesikwethu ekuseni batakuthatha nembala eMagundwane angatsinzi badilembe bantwana basheshe bavuke ngendalo yebantwana nje basheshe bavuke bantwana basheshe kuphele ebuthongo ngoba basheshe balale kuvuka umntwana lomncane walakhaya nakavuka lo mntwana lomncane walakhaya abone cheese nasigadla sa cheese ebaleni athathe cheese athi lo shela into yasemphumulo kani lo cheese lo sothathwa ngilomntana lo awuwodwa unatayiteli nangoke tayiteli uqala kushukashuka umntana kuye umkhuhlane umehlule lo mntana ujutshwe ngibani ujutshwe ngilomndeni wonke ngobe leli khambi lalokujuba laMagundwane la tayiteli na cheese lithe nemndeni uhlangene thaletha ndle enhloko komndeni
usho ukuthi awu kodwa emagundwane aze asihlinzela etibini nange emagundwane ebuhlungu-ke losebuvela emndenini emagundwane abhacile alinze ukuthi kwendiwe njani kodwa kuphume phela lishone ilanga kubuye ukuthi uphinze shizi siyawuthola yini kuthiwe-ke nase kushone lo mntana la ekhaya sekudzingeka kubuye bantu bete la ekhaya bete kutowulila phela sekuphume esimemetelo ukuthi awu umntana umkhuhlane sewumehlulile sekubitwa bomakhelane nase kunabomakhelwane-ke sekunabomake labafukemile la ekhaya kuthiwe cha kuthi awudzingeka sishibo lesishibo lesitawudzingakala ngulesitawuphekelwa labantu labete kutowulila la ekhaya akubanjwe naye inkukhu ukhala umukho enzanyeni kwendiwe sishibo ibanjwe inkukhu ungena umukho enzanyeni kwendiwe sishibo kuphekelwa naba bantu labete kutowulila kuthiwe lokhu lokwendekile ngumhlolo kufuna siphume siye kulabemanga sithathe sagila nasheleni siye kulabemanga siyova ukuthi sivelelwa yini bafike bathi labemanga kunentela lokhu buyisana imbuti ambane nihlabe imbuti nilethe kibe basibuye la ekhaya kubanjwe imbuti kukhala umukho enzanyeni embutini nase kwendiwa letinsiti kuphone ukuthi tinhlola tithi kufuna ukuthi kugezwe lo muti lelishwa kugezwe lo muti lokusho ukuthi kufuna kuhlatshwe inkomo kugezwe lelikhaya kulandwe inkomo ibanjwe ihlatshwe lani-ke inkomo kugezwa lelikhaya nangabe ulalele lo mzekeliso emagundwane solokude nalinye lelifaka ngani liqebo belile kubamba ini emagundwane inkukhu imbuti nenkomo tibulawa yini letilwane letintsathu letasale emagundwane tibulawa ngwekuthi emagundwane etile la tathi letilwane letintsathu asingeni thina indzaba yasendlini kanzi indzaba yasendlini iyatifaka letilwane letintsathu njoba nathi inyalo setifile nje tibulawa indzaba yokutsendlini kushoda sishibo endlini kushoda kugezwa likhaya endlini kushoda imali yekuyawubhadala bemanga sengula kungena khona letilwane tiyazikizwa kuhlandwa lelikhaya la magundwane asele bojakalazi abakatsinzeki ngiyaphi-ke ngale ngcogcwana yami leselo ngiyicoca la ngicela ukuthi nishere nje itofike emaswatini lamaningi iphumile imphumela ya-form 5 kukhishwe labo bantwana emaphephandzabeni lalabente kahle kuhle siyakujabulela kwaphiwa labo bantwana tipho ngibo laba bathengelwa boma-laptop bathengelwa bomabonakudze labo bantwana labo baphiwa tincingo letisezingeni bayiswe emahhotela kukhulunywa emavi lathi indlebeni talabo bantwana labo ekubacija vele ukuthi sinibuka niphumelela nalapha enyuvesi sekucijwa labantwana ngetematoho ukuthi wena wente kahle kule maths lokusho ukuthi vele utawuphuma ube ngidokotela lakhala ngako-ke gogo ukuthi sekutsho lo sahuma indzaba yanabaya abantwana nkulunkulu wami nabaya sebawothi nabaya labangenti kahle kulo form 5 kanzi ngalesikhathi basalele emuva labantwana labangenti kahle leka form 5 lamathabela ngoti ayabese ayabanyonyobela labantwana labo sophekula tikhuni labetha nalabo sikiliti lasebakhothiwe labo kristali lokumunywa ngalamakhala bo cocaine kunyonyobele labo bantwana ngobe lokwehluleka la form 5 kuletha lento lethi la kulomntana vela akasasilutho empilweni ikakhulu ngobe kutatamiswa naba labente kahle nange lo mntana nasahleti impilo ayivuma ukuthi kube nanaku lokuthiwa ngumgamu nje wekushaywa ngumoya empilweni vacuum ngelwimi lokweboleko
Naseba lapho ke labantwana se uyafunza lomunye ufunza kubamba legoloko qamuke lomunye tincingo. Uyafunza lomunye ufunza kubamba sibhama muke lomunye imoto. Labantwana ngalokuthi abakanake kinabaphuma la ka lo form 5 bathola lokuthi bafunze ukuthi sibanjwa njani isibhamu but ukhona kucholoba laba labanetimoto batawuphinze bayobamba bona laba labe bafunza nabo labenteka ubanjwa ngulabi inkunzi babamuka imoto elikanye babamuke nemphefumulo nganathi tintshempeza labathi lodako njengalokuthi lo bakhipha tinzawo. Niyayibona ke lenkulumo ukuthi iya kuphi? Ngithi ke mine sine lesingithi lesitatamisa labantwana itahambi sifake njengana imbuti nenkukhu naya imbuti nenkukhu nenkomo ngobe nase baqale kugqekezela lawo nsanga yabo nje labatataniswa akasina usala ngaphandle nathi uthathu yehla uphethe amaplastic akho la babe lo bakuhlala ensanyeni bakhipha umukhwa bathi sithatha umphefumulo noma sithatha lo lokuthengile. Uyabona sengilake sesikhala sebumaye maye singasakhoni sesidinga abantu laba ngasisida sekulede kukodwa lokho ukuthi bafunze nalabantwana ncwe nalaba sembuthweni emaphoyiseni lefuna abagweme ebucala banebangani labo ngobe bafunze nabo phela la esikoleni. Na uthi uyombopha uphinzi uyathumbuluka uyanyomuka masinyane uyabuya uqala phansi lemikhiba ngobe kulukhuni kokuthi umntana siqala sihamba tikolo sithi bantwana batimisele kodwa lo mntana lotimisele wangaphumi nalutho la kuleli banga lesihlanu akusho lo mntana lo ukuthi sohlulekile empilweni. Ngingafunza iminyaka yonke kusuke ngulisa ebese nje ngeliphepha lesingisi linye liphepha lesingisi linye lelibele ngi2 hours uthi wena empilweni angisilutho. Asinjinjeni ukucwabita ke emaswati akithi asinjinjeni kumita ngikhuluma kahle lento ngilesithathu emaganwini bekuyiwe ngempela sonto bantu sebasangilukule nelibhabha lazi liphelile kuyangena la ndlebeni talabantu. Ngiyacela ke nishare le live stream le iye kubantu labanengi kuze abantu bathoyiva lento lengikhuluma. Namhla bengitimisele ngekukhuluma ngebugano. Uthi umbutho ongikhulume ngithini ngebugano kuphume imphumela yelibanga lesihlanu le idecidela wonke umntana lobeka sesikolweni ngokuthi uyaya ka first year enyuvesi noma awuyi uqala kuhlwathika la ngaphandle. Kulukhuni kuhlwathika impilo la ngaphandle uphethe certificate lesibuya enyuvesi kangakanani ke na ungakasiphathi lesungalibhathi kuphuma in lapha kuphuma itigelekece lempilo sifuna singafuni itawuhambe sifake. Ngiqinisile mina siseluhlelweni Siswati Sami Bungimi Bami Ligcabho Lami la khona sikhulumisa tonke tihloko letitsinza impilo nemasiko ethu simaswati. Itolo nakusafundwa esangweni kusafundwa egumeni ngobe kwalapho bekunemasylabus nemagrade kwalapho uyefika ke uhulumende kwiqiqi uthi asiyekele lemfundo leyo sithathe nayo imfundo nayo ngobe ithasenta sikhona ukuxhumana nebelungu bekude kufeyila lapho ngobe nakusafundwa esangeni nje bekuba nemlalati la kulothwe butshoki. Ngiyathi ukuthi na uyisha na ngabe namhla inyamatane uyigejile nje kusasa ngunika lelinye lithuba impilo impilo ngemathuba. Maswati akithi ngiyacela silayikeni ngiyathi lokhu letindzaba lengitikhuluma la labanye bathi gogo athi sifake thina letindzaba kakhulu asibantu lethi ngathi tiyasifaka letindzaba. Ngiyaxolisa kakhulu kulala bathi letindzaba tibafaki kufanele ukuthi ngikhulume mina njengagogo ngoba nathi ngakhulunywa ngimi njengagogo lendzaba ngubani lo munye longathi khuluma ngelesihlanu lo wa 23 February lo lesihlanu lesiya kuwo esiba nesamo hotel sidabe singakhulumi leti ngoba leti tiyahlatimulisa sidabe sikhuluma the love and laughter
ngiyacela eMaswati athenge amathikiti ete ku Love and Laughter Comedy Show. Sinilandzele somahlaya wasentala sifanele utawutani kita lakiti. Uyabona? Ekhaya eSwatini sinaso mahlaya lo ngumdura utabakhona, sinama somahlaya lo ngubongiswa amasonto utabakhona, sinaso mahlaya lo ngudarren utabakhona, sinemfana wethomo ijumbo utabakhona, church boy utabakhona, gogoeswatini utabakhona, slwane utabakhona, M-Nation utabakhona, umusha nyu uqhamuke India utabe aniperformela la kutholele India. Buyani nje eMaswati ngelesihlanu, emathikiti akhona akuma Ocean Basket. Na ungakatholi Ocean Basket ale ugijima uya eSibane Hotel. Nayi lenye indzaba ngikubona lo mzekeliso lo. Nangabe uthi wena akuqhubeke kunakwe labantwana labende kahle kakhulu, angisho ukuthi akuyekelwe lokuthi banakwe labantwana, kodwa nangabe banikwa lo mihomelo labantwana abangabi buqalu laba labangendi kahle, kuze nakukhulunywe emave kuphila kulaba labende kahle angene la kule ndlebe talaba labangendi kahle kulo form 5, ngoba form 5 tinyanga letimbalwa nje ulaka form 5 akungabe sesekungihomola impilo yami yonke, ikakhulu ngoba labanye balabantwana lelithuba lalo form 5 liba inqabuka nakuvela ngoba vele kude nalongababuyisela noma bafuna lokubuyela kuthiwa ke qobo bayafuna lokubuyela emveli incanta sezulwini inyazi lwesulu kude longababuyisela uthi ke lo mbuto lo mntana soyawuba yini vele so uthi lo form 5 akasawu sata ukhona lo mntana ku yenini le mfundo ke bebekuya ngami ngayiyaphendulwa vele ngoba letikhathi setintshintshile kube imfundo leseyithi kulolongwa abantu labatawuphuma la sikolweni bayovula emathuba emsebenzi, hayi bantu labatawuphindze baphume bayofuna umsebenzi. Sphiwe Mshengu Xoli Mshengu ngiyacela ke mina ngiyacela ukuthi asibuketeni lendzaba leyo Cebza Shiba, ngiyacela kunaba laba requestile, ngicela nangabe unembuto noba unemuvo othile ufake la kuma comment nyalo nto ufunza bese ngiyagoqoda lihlelo lesiswati Sami Bungimi Bami Ligcabho Lami. Nangabe kukhona lo nemuvo la ngiyacela ngoba ngikhona uaccept abantu labaningi. Na unemuvo noma unembuto uthi ke kunene la siyabonga gogo athi ke uthi Simphiwe Shiba uphi say lapho uthi ke mina Njomane ngaze ngashiyeka ushiyeka kuphi ngitobuyela emuva. Athi ke Cebza Shiba ngivumelana nawe lapho gogo, lendzaba lengiyitekako ayisikolula Shebza, siyabonga lokuthi ukubone lo mzekeliso sengixoxa umzekeliso wekugcina ke ngicela silike wekugcina ke ngci sesiya sesitaya ke uphumula ngoba kufanele ukuthi phela abantu baphumule, siphutile kakhulu kungena la lihlelweni lethu. Kwake kwaba nendoda emhlabeni lebe ingakalungi futhi lebe ingahluphi, lebe isivuvu nje, yaphila emhlabeni lendoda kwefika lisuku lwayo lokuthi ibithwe ngumvelinqandi. Yafake le ndoda la ethi cwabi iyavumbuka ngale nakwethuna ikhanza kuthi ngalelo langa kusasimo se-Black Friday diyabuya ezulwini. Nakathi uyathela tukwela undlu lifike lundlu lithi ndoda mphini, athi awu Nkosi yami siyelalela asihluleli namuhla sithilala ebekusesikoleni ngangithi free period
asihluleli. Umuntu uyatikhethela ukuthi ukhetha kuya kuphi esihogweni nasezulwini. Yathi ke le ndoda undlula phakathe langa lekulunga uNkulunkulu wabo Davide yise wabo Abraham mahlomba abanzi noleti mhlophe njengangqoqwane nangathi ngiyakhetha nyalo ngingakake ngabona ngeliso lami lesihogweni nasezulwini ngabe ngidojekile. Cela ungangidoji uNkulunkulu wami, ngicela ungiphe imizuzwana ngiqale ngiyobuka indzawo ezulwini ngihambe ngiyobuka nasihogweni bese uyabuya uyangikhethisa. Kwathiwa kulungile ufuna ukuqala kuphi ke? Sitakunika imizuzwana lembalwa wathi ngicela kugijima ngamatubane ngiqale esihogweni ngidawugcina ezulwini. Suke ngemagonso indoda yehle yesihogweni nethi yefika esihogweni ifika ikhanzela kumnanzi kakhulu kunephathi kudliwa kahle bangani bakhe labanye uyabakhanza lesihogweni bafaka isudu uyamkhanza na Sathane muhle kakhulu Sathane ude timpondo Sathane ude umsila. Ithi ke le ndoda okay labafundise emhlabeni lamanga bekadzingakala kuphi ngoba kade labafundisi basiyenga bathi Sathane unemsila netimpondo unemforogo uyaguculana. Sathane uhleli kahle lapha ku VIP kunabo DJs yabuya kumnanzi labangani bahleli kuma couch kuyanatha nakathi uthi uyacala athi ubona umngane wakhe lomunye athi umngane wakhe hey awuyifuni ikhodi asinakathi uyothatha kuwe babe isikhathi sakho sesiphelile athi mani kancane mjeswana ngicela kuthatha naye kuthi webabe isikhathi sakho sesiphelile. Vele si athatheke kuthi wesale yobona ezulwini akhuphuke ngelcash limthathe lecash zwi fike livuleke angene ezulwini nathi uyangena ezulwini akhanze kuthulile kuseqwaka kunesitulo lathi nakasibuka siyamdlobha lesitulo silingisa imisebe yelanga quiet kunemoya kuliwa kuqoqwa akunandlala akudliwa kunetithatha tegolide kuhle nje kunalesimo saku corporate kunalesimo sasendizeni uyabona airport le ndlela kuba serious ngayo uma airport lamanye kukanjalo athi okay la kumnanzi mana kudliwa athi asacabanga lokho ukuthi akudliwa athi uvuse emehlo abone abantu labaningi akabati athi asacalata labantu bathi babe isikhathi sesiphelile buya la emela ukuthi webabe khetha babe nyalo ukuthi uyesihogweni noma uyezulwini athi ke lo cha yaNkulunkulu mina bengiyengelani lokuthi Sathane ukabi Sathane ukahle kakhulu lenga ndazi kumnanzi lento yokukhala nekugedla kwematinya yikho mina ngibonile kuthiwa awume kuchaza sicela ukhethe athi ke cha ngicela ukuthi shelele ngiyesihogweni because kunebangani bami lengithi ngiyabuya kibo ngani kuthiwe ngena kunalikeshi ke angene cash ndimthathe likeshi zwi nalifika lelimbeke livuleke athi uyangena akhanze bangani bakhe seba seludzakeni badle ludzakeni bagcoka impahla etigugile lele bangabonile baswengile badle masuku athi hayi ke seyini ke lesiyende ngala athi uvuse emehlo abone Sathane timpondo ta Sathane setibuyile silevu za Sathane sesikhaliphile esandleni sa Sathane sekunemfolo umsila wakhe muthe athi no Sathane ukhona nesihogweni la ngeke ngete akhona 10 minutes before nyalo nje athi Sathane ngikhona athi akusiko la
mina ngikhaze bengingasathane lokahle adijeya lapha akahle kakhulu bekumnanzi bangani bami bangakhali bekuthi lokudlala idzaka bekunganje seyini le athi ke sathane babe la kusethogweni wena ufike ngesikhathi besicampaign icampaign iphelile ke nyalo setiyabuya wena njengaloku la welcome home abambhudluhla ngemfolo geswini amthatha amjike elidzakeni kuqale kukhala nekugedla kwematini ngekukhetha tintfo ngentokoto yesikhashana buka lo mntana saphothulile athi ujabulile etane emoto ekhaya sabanjwe nginangi umntana longanakekelanga ngithi wabanjwa unaba bodlambula naba bosophekula tikhune mahamunqa amfundzisa imikhiba ngekuthi uthi vela uto umsiti ngekuthi ugilelwe tika liphepha la form 5 gogo eswatini umsebenzi wakhe kukhuluma kusuka lilanga licala lize liyotibeka kunini emathikithi akhona asesibane sami hotel ngiyabonga kakhulu itakhamuthi tenhlito yami kungijoyina kulo live ngicela niqhubeke nishare gogo uyanitsanza kakhulu sitawubonana ngelesithathu sikhulumisa indzaba yemkhosi webugano lotalwa lisiko lekwethula lokwethula kulisiko ngobe kuhlanyelwa kusuka umntana semncane ekhaya ebese lo mkhosi nase kugujwa lo mkhosi webugano ula kule bhetani lengilolisiko lekwethula sitawukhona kukuhlatiya ke kabanti evikini lelitako ngelesithathu ngensimbi yesikhombisa gogo eswatini uyabonga kakhulu ngelesihlanu ngicela sibona nene ngiyacela ngelesihlanu ngicela sibona nene lwandle edlamini wekunene ngiyabonga envelope ngelesihlanu ngicela sibona nene esibane sami hotel gogo eswatini uyanithanza bye bye nibe nobusuku lobuhle lalani kusasa niyemsebentini